due foglie cadute dallo stesso ramo. Twilet fit-8 ta' Marzu 1949. Antonello Venditti għandu karriera twila ta' aktar minn 40 sena. Beda jikteb id-diskju jdoq il-pjano meta kienet kellu 14-il sena. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet Antonello Venditti qal li jħossu onorat li se jkun qed jagħmel il-kunċert f'pajjiżna. Qal li f'Malta jħossu qisu d-dar għaliex in-nies ikomplu ħafna mal-mużika tiegħu u kapaċi jikkomunikaw bil-lingwa tiegħu. Wan News ħal-kummenti ta' Antonello Venditti fejn qal li t-tur unika huwa wieħed mill-isbaħ fil-karriera tiegħu. È senz'altro il concerto più bello e più completo, e per cui conoscerete Antonello. Okay. Lo so, lo sai, la mente vola. Il-kunċert ta' Venditti se jsir fl-24 ta' Awwissu fl-MFCC ta' Qali, fejn se jkun qed jinterpreta ħafna mis-suċċessi tiegħu u anki diski mill-aħħar album tiegħu Unika. Ti vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. Ci vorrebbe un amico. Mistiedna speċjali għal waqt il-kunċert il-grupp lokali Winter Moods.